Reka kgaolo ya 10 temana ya 45. Hobane le yena mora motho ha ka tlela ho sebeletswa empa e le ho sebeletsa le ho nela bophelo ba hae ho ba topollo ya ba bangata. Lena ke lentswe la Modimo hlonolofatse lentswe la ha re tla bophelong ba semoya e ba re elellwa ka moo e leng bophelo ba boitelo, moo re lebalang ka borona, re sheba seo re ka se etsetsang motho e mong. Ha re sebeletsa le rona re tla qetella re sebeletswe. Sena ke seo mmuso wa Modimo o leng sona. Jesu ha tlela lefatsheng hore a sebeletswe, empa o tlile hore a sebeletse. Ke ka hoo a qetelletseng a tetse bophelo ba hae ka sefapano hore nna le lona re tshwarele dibe tsa rona le ho ba le bophelo bo sa feleng. Seo Jesu a se hlokang ha se hakalo dikamano tse ntle pakeng tsa rona fela, empa dikamano tse hantle le ho ba bang. Sena ke sebopeho seo re se bonang ha re sheba sefapano sa Jesu se na le thupa tse pedi tseo botsona di hlalosang seo Jesu a leng sona. Thupa e tswang fatshe e yang Modimo ke thupa eo Jesu a hokahanang le ntatae ka yona. Thupa e paroletsang ho tswa lehlakoreng ho ya ho le leng ke thupa eo Jesu a sebeletsang rona ba tlasa sefapano ka yona. Sena ke seo bosebeletsi kapa servanthood e leng sona. Thupa ena e hlalosa hore Jesu ha na le dikgokahano le Modimo ho fihla nako yeo a lokelang hore tseo a di fumaneng ho tswa hodimo a phatlalatse matsoho a di fe ngwana motho. Jwalo ka Jesu a re sebeletsa, le rona re hloka ho sebeletsana fela jwalo. Sena re ka se etsa ka tsela tse ikgethileng. Evangeli ya Mateo eo re badileng temana ya 50 a motsomong e re Jesu a bua re ho sona, o rata ha ke o etsetsang. Sefofu sa mo arabela, Raboni, anke ke boele ke bona. Le ha Jesu a tletse rona, ho na le ditsela tse fapafapaneng tseo a re sebeletsang ka tsona. Jwalo ka manqosa a Jesu a wa siyang ka morao ha wa hlokahala hore mosebetsi ona wa bosebeletsi o ntshetswe pele. Ho na le batho ba o kgabena ya bosebeletsi e sa tlo fitla ho bona when you become selfish and want to eat alone. Eba dijo tseo di tlawa hobane ha o isi mo bosebeletsi bo lokelang ho ya teng. Re batla ho je rona pele re ka fepa bona. Na le motlae o mong ke a rata metlae ena ya social media. Ho taste wa Voroso Boxer sale ke rotle le bana. Defeat the purpose of marketing because you want to fulfill your own needs.
Kajeno ha le qeta ho beha seaparo mahetleng a lona, ke ho sebeletsa ntle le leeme ho le ho hlokang. Ke ho sebeletsa ntle le ho kgetha hore o sebeletsa mang. Ke ho sebeletsa batho a tsebahala sa tsebahala. Jesu o fodisa ba kulang. Qetellong o fepa matshwele a leleka matemona a ruta evangeli. A ba nehelana ka bophelo ba hae. Sena ke seo boitelo bo re bo etsang, the sacrifice e tsamayang le ho sebeletsa e leng sona. Bophelo ba hao ha bo tle pele ho ba bao ba sebeletsang. Mo o tshwanelang hore o emele nnete. Jesu na etsa jwalo. Ema ka pela ba Farisi ba ba ikaketse a ba bolella seo e leng nnete. Jesu yeo le kenang ka hara dieta tsa hae kajeno ke a emelang ba sa kgoneng ho ikemela, o emela ba tloswang seriti ke batho ba bang. Enwa ke a bileng motswalle ho ba kgeswang jwalo ka nna le wena. O a kena ka hara malapa a o ne o sa kene ka hara ona. Mosebetsi wa lona ke ho tlisa Jesu. Mosebetsi wa lona ke ho tlisa Jesu. Ke a phetha mosebetsi wa lona ke ho tlisa Jesu batho, e seng batho Jesu. E re ke tolokana. Hobane motho ya tlisang mo Jesu can make a choice ya hore a ye kapa ska. Lona ha lena batho. You don't own people. Jesu ke ena ya ownang batho. You don't have control over people. Empa Jesu eo le lokelang ho mo tlisa ho batho bana. We'll see how to finish as long as you deliver your mandate to bring them to him. Gotta give me this call. Ufumane Jesu. Mea ufumane Jesu. O tsamaya, o mo isa ho bona. Ho tswa ho bona ba mo amohela kapa jwang. Haeba o ba nka o re o ba isa ho Jesu, they have choice of ithutong o tsamaisa wena o ba Jesu le fupara o mo isa ho bona. Jesu a ke ka ithutula matsohong a hao unless wena o ithutula ho yena. Jwale o na le control hobane Jesu o tsamaya le wena o ka mo isa ho bona. They are the people of democracy. They take the menu and decide whether babatla o cha Jesu ka jeno kapa tjhe. That is what we call servanthood. When I am in Jesus, refugees, don't take us. Jesus. You are not the creator. Robe Jesu ka je. Ko bane re tsebisitse ka Jesu. Ke mosebetsi wa rona jalo ka balatedi ba Jesu ya mo ba hlokang ba leng teng. You don't sit in the church and wait for the needs to come to you. You don't sit in the church ubonana mafutsana tlatla ho wena a tlo ja moya ba tlo fumana ditaba tsa moya, empa you take the initiative o ya ho bona mme o isa Jesu ya phidisang ho bona.
le tlo kopana le batho ba hlokang fela mantswe a kgothatso, ska ba ela ka dipolotiki tsa kereke tsa mo ba kgothatsa. Hona le ba hlokang mantswe a bohlale a tswang ka molomo wa hao, se ka ba fata ba tse ding ntle le mantswe a bohlale ao Modimo a beileng dipounameng tsa hao. Hona le ba tla hloka hore o ba lokise fela moo ba fositseng, ska le pepeta o bo le kgephole lebeletswe bolato, le lokise moo le lokelang ho lokiswa teng. Then the person will be content ka seo se tlisitseng ho yena. E mong motho o tlo hloka fela o mo fe mohau, the compassion. Ha hloke dipuo, ha hloke hore mo bolelle hore kerekeng ho alwa, ha hloke hore mo bolelle dipolotiki tsa mokgatlo. Hloka mohau, mo fe mohau. Ha o le motho ya tswileng kerekeng ka lebaka la ditaba, ska di thota o di ntshe ka mokgatlong o di ise ho yena. Mo bontshe mohau o wena Jesu a o fuparisitseng ona. Ha re sebetsa jwalo ka Jesu a ne a sebeletsa, ha re etseng jwalo, phatlalatsa moo re bonwang teng. Mefakgedi Luka kgaolo ya bonetemana ya 18 le 19 o re moya wa morena o ho nna, ka hobane o ntlotsitse, o nthumile ho bolella mafutsana evangeli, ho fodisa ba pelo tse bohloko, ho bolella ba holehilweng hore ba tla lokollwa, le ba foufetseng hore ba tla boela ba bone, ho nea ba hloriswang sebaka sa ho ikela, le ho bolela selemo sa morena se molemo. Ha o tlatsitswe ka moya o halalelang, o tla o isa moo Modimo a o romileng teng. Mara ha o tletse dipolotiki tsa kereke tse sa tlamehang ho ba ka wena, o tla tsamaya lo kgathatsa batho moo sa rongwang teng. Tlisa phethoho bophelong ba batho ba bang. Dikapeso tsa selemo se ha di re fe hore re be basebeletsi ho feta ba sebeletswang. Ho na le batho ba o tla kopana le bona ba tetetsehile, ba utlwisitswe bohloko mosebetsi wa hao jwalo ka mokereki mmoho, ha se o ba utlwisa bohloko bo fetang, empa ke ho ba fa tshepo hore ka ditshebeletso tsa rona tshepo e santsane le teng. Jwalo ka ha Jesu a ile a sebeletsa, le rona ha re sebeletse. Ha o sebeletsa jwalo ka Jesu, sebeletsa ka mohau. Mateo kgaolo ya 9:36 e re ha bona matshwenye, he saw the need, a utlwela bohloko, hobane ba ne ba kgathetse, ba saretswe jwalo ka dinku tse senang modisa. Ke mohau le lerato tse neng di kgothaletsa Jesu hore a etse mosebetsi. E ne se ka moo a ikutlwang ka teng, it was not about how he feel, o tswa a le jwang, o tswa le di-moods tsatsing leo, empa ke seo a se etsang se neng se counta ho batho ba wa kopanang le bona. I don't think Jesu ya ileng a theoha hodimo a fetoha motho lefatsheng, o ne o sena hoseng ho a tswang ka a utlwa le mmodi, a utlwa sa batle ho bua le motho, empa kgafetsa o ne a phakisa ho ikgopotsa hore ke tlile ho sebeletsa e seng ho sebeletswa. Re phela le bakreste ba dimotsi, o ja dimotsi tsa bona e le Sontaha hoseng tse a tswileng ka tsona, o di jara di tlise kerekeng, o fumane fela a tsosa morusu ka hara kereke, a thutshentswe ke tsa hae mo a tswang teng. E ne se ka moo a ikutlwang ka teng. O ka utlwela motho bohloko, mohau wa hao o tla netefatswa ke seo tla mo etsetsa sona ka mora moo. Sena ke seo Modimo o re ratileng ka lebaka la sona. Ba etsa dibe ka o romela morana
ya tswetsweng a notshi o tla re shwela dibe. Lefu la Jesu sefapanong sa Golgotha ke bopaki ba mohau wa ona. Mohau o onang a nang le ona ho motho ha o so felle moo fela ka o mo utlwela bohloko, empa o latelwa ke ketso e pakang kutlwelo bohloko. Ha re etsa mosebetsi bomme le bontate wa kgauo jwalo ka mekgatlo, re isa thapelo ho bana ba dikgutsana, bahloladi ba hlokang le mafutsana. Mantswe ana a bontshang mohau ho rona ha latelwe, ha salwe morao ke bohobe, kobo le seeta seo motho ena a se hlokang. Tse reng re a utlwisisa maemo ao leng ka hara ona. Ha re utlwele bohloko fela, empa re na le wena ka moya, mmele le pelo. Ha re sebeletse ka boitelo. Commitment and sacrifice ya hlokahala. Bakgalata kgaolo ya bohlano temana 13. Ha ile lona bana beso le bileditswe ho lokoloha, empa fela le se la etsa that freedom, tokoloho eo sebaka sa ho phela ka nama, le mpe le sebeletse le ho sebeletsana ka baka la lerato. You don't have to be pushed ho etsa mosebetsi wa kereke. Ska batla re o qobelle ho etsa mosebetsi wa kereke. Hopola se o tlisitseng o tletseng mona mo lekalang. Le leng la matshwao a o sebeletsa jwalo ka morena Jesu ke boikokobetso. Morena o tlile lefatshe ho sebeletsa ho etswa sehlabeng, empa ho ena le ho nka boemo ba hae ba ho sebeletswa. Ho ratwa le ho tlotliswa ke rona ba batlang ho roriswa, ho tlotliswa, ho sebeletswa le ho phahamiswa. Sena ke seo re se hlokang hobane re hloka boitelo ba ho sebeletsa re sa lebella letho. Lentswe lena la moahisani kapa your neighbor, moelelo wa lona ke hore atametsa ho ba hore ahelaneng le bona, ho bolela hore hohle moo iphumanang o le teng jwalo ka modumedi, bao ahelaneng le bona, bao ba bonang ka thoko ho wena, o ba hulele haufi le wena, o se ke wa iphumana o le mme ya pereng kobo ya Triple M, o sa buisane le moahelane wa hao, o se ka iphumana o le motjha wa Mbibi, o sa tsebe hore dumela mme kapa dumela ntate, o batle be yena ya reng dumela ngwanaka. O se ka wa iphumana ntate wa thapelo o apere ona ba ikia bo ntate ba thapelo e re ha o tswa ka gate o nyemotse batho fela, o be o senye dinko ha o feta ka pela ntlo ya bona. Hopola, you are not the boss, empa you are a servant. O mona o sebeletsa reela batho ba ba nhloko le pele batho ba ka reela hloko. Sena re se etsa ka moya ona o re kgannang, o re susumetsang, moya o halalelang ha o le ka hara rona. Haeba o fela o sebeletsa jwalo ka Jesu, kobo ena ya boikokobetso ke eo o tla tseba ka yona. Re o tsebe ho dula o ikokobeditse hohle moo re bonang teng. Diaparo tsa kereke, bomme le bontate, di rwahakeile ka ntle ka mane ka lebaka la batho ba di apereng, ba ho bona lefatshe le haellwang ke ho bona boikokobetso ka hare ho mme le ntate. Le motjha se apereng jwalo ka mokreste. Bakolose kgaolo ya boraro temana 12 a be a re le apare ke hona jwalo ka ba kgethwa ba modimo, ba halalelang, ba ratwang, maikutlo a mohau a molemo, a boikokobetso, a bonolo le a mamello. Mme kapa ntate esita le wena motjha ya aparang seaparo sa kereke, pele o beha seaparo sena mahetleng a hao. Seaparo sa kereke e keke ya ba seaparo sa kereke ha ya se apereng
jwalo ka mokgetho wa Modimo ya halalelang, ya ratwang, a sa etsetse ba bang ka molemo. Bomme le bontate, seaparo sa kereke se keke sa iphumana se tanakelwa ke dikobiso tsa batho ba sa dumeleng, hobane a se apereng a etsa dintho tse sa tsamaelaneng le seaparo sena. A sena boikokobetso, a sena bonolo, a sena mamello. Ha re sebeletsa jwalo ka Kriste, re rata bohle esita le dira tsa rona. Ena ke verse eo ke e ratang haholo, Luka kgaolo ya botshelela ke mana 35. Empa lona ratang bao e leng dira ho lona, le etse batho hantle, le adimane, le sa belaele, mme moputso wa lona o tla ba bonolo kapa o tla ba moholo, le tla ba bana ba ya hodimodimo, hobane yena o mohau ho ba sa leboheng le ho ba lonya. Ena ha se ntho e bonolo hore motho a nama le madi a etse. Re rata batho ba re ratang, ke botho, it's human. Re kgetha ho etsetsa batho ba re etsetsang, re ya mapatong a batho ba tlang mapatong a rona, re tshedisa ba re tshedisang. Empa Jesu re haeba re rata ho ba mo latelang, re a tshwanela ho etsa ka moo Jesu a etsang ka teng. Le ha ho se bonolo, re etse. Nna le lona re manqosa a Jesu mona lefatsheng. Lefatshe le keke la tseba hore Jesu ke mang haeba rona ba ipitsang ka lebitso la Jesu re sa pakele lefatshe hore Jesu ke mang, e seng ka dipuo fela, empa le ka mesebetsi eo re e etsang. Ke tshwenywa haholo ke di-conditional Christians, the circumstantial Christians, ba laolwang ke hore ba o kae, ba na le bomang, moo ho leng jwalo pele ba ka bontsha bokreste ba bona. Ke a re na le maikemisetso moo ka boitelo re tla tseba ho latela le ho sebeletsa jwalo ka Kriste. Johanne kgaolo ya 12 ke mana 26 a be a re, e ka re ha motho a ntshebeletsa a ntatela a tla ka moraka, mme moo ke leng teng ya ntshebeletsang le yena o tla ba teng. E ka re ha motho a ntshebeletsa ntate, o tla mo tlotlisa le yena. Haeba o kile wa latela motho, ke bone batho be re neng re ya retreating le bona, o sa tsebe mo motho a yang teng. The only mere fact ya hore o tshepa motho hore ke setse mo rutimo magele morao, ke a mo tshepa, mo a jekang wa jeka, mo a potelang wa potela, hobane o tshepa motho. Haeba o iphumana la o sa tsebe mo motho eo a tla o fitlhisa teng, se neng se o susumetsa ho mo latela, le o sa tsebe hore na o ya kae, ke hore ke motho ya tshepaetseng bophelong ba hao ka jeno, le kgethile ho latela morena Jesu. Le haeba ha le tsebe moo Jesu a yang teng, hobane le mo tshepile, you keep on following him. Ha re latela jwalo ka Jesu a sebeletsa, ha re etseng nako sebakeng sa batho ba bang. Matthew chapter 20 verse 31 to 33. Mme bongata jwa ba kgalemela jwa re ba khutse, empa bona ba iketsa ho hoa, ba re o re utlwele bohloko morena morada fihla. Ya ba Jesu wa ema wa ba bitsa hore ho bona le rata ha ke le etsetsa eng. Ba re ho yena morena mahlo a rona a ke a tutubula, mahlo a bona, mahlo
ba nahanang hore ba bohlokwa ho feta batho ba bang ba maphatephate. Their schedule is very busy. Se feta sa batho ba bang le mekgatlong eo re kenang re fumana batho bana bao ha seaparo se qala se dula mahetleng a bona ha ba se ba kgethetswe ditulo tsa kereke bao ba etelletseng pele ha ba fumane sebaka in their busy schedule, ha ba sana nako le ho fa bona batho bana ba reng ba etelletse pele hobane jwale ba ipona e ka ba ka hodima bona. Seo ke ithutileng sona ka Jesu enwa yeo le nkang sefapano seo a kileng a se jara mahetleng a hae hore ke hore le shwele dikano ke hore Jesu o ne a isa ipone a le bohlokwa ho feta bao ba mo latelang. Jwalo ka ha le ile la sebeletsa kapa la sebeletswa nna le lona ha re sebeletse jwalo ba bang ha re a tla mona ho ba di-VIP, ha re a tla mona ho sebeletswa, ha re a tla mona ho tekwa, empa re tlile ho sebeletsa ha re se ke ra tlisa di-status tsa rona ka hara mekgatlo ya kereke, ha re se ke ra tlisa bopampase ba rona ka hara kereke, ha re se ke ra tlisa hore nna ke tswa kae le kerekena ka hara mokgatlo wa kereke, ha re se ke ra tlisa gauge tsa rona ha re ya re shebile batho ba bang ka hara kereke, ha re se ke ra tlisa lenyatso ka hara kereke. Onkge o ruteile kapa ha ruteha modulasetulo ke modulasetulo se ka tla ka hara mokgatlo wa kereke hobane o na le maemo ao batlang ho prove. You are not here to prove the point, you are here to serve and not to be served. Seo ke ithutileng sona ho badumedi ke hore they can be humble, they can be obedient, they can respond positively. He will show you his and her rightful colors. O tla bo qala ho mo tseba, o tla ba o bolellene ke pheta dikapisong tse ding le tse ding ke se rekile ka tjhelete ya ka. O ska lebala ke se patalletse molaotheo wa lona of me ke seaparo saka ke sa mate ena a ba ikotle mo ha ona motho a tla nhlobodisa sona ke seaparo saka jwalo ka ha ile a sebeletsa nna le wena mophame ba aparang ka jeno ha re sebeletse jwalo ha re tla o sebeletswa ha re a tla o sebeletswa empa ile o sebeletsa dumelle ke o kwalle ka seroki sena se itseng a re sebeletse morena motsheare ohle a re boleleng tsa lerato la hae phelo ha bo fitile re qetile mosebetsi mabitso ha balwa ke tla ba teng maobane ka jeno le ka osane iphama ha ile morena ka o sa feleng.